ตุนิละ Impact TV Kuki edition agenda Manipura Seikholen Touthang dinga Imphal nabon Seikholen kan lebe nahi ama Spainin tunia Seikholen na diu hi tu nai sa ahin Manipur sungayong India pompi tailo Manipur sungayong beng langa fraud tampi asotan hijot yung changa Seikholen dinga hiji laina a hechil deu expert dewa hongkiko tutua benga natong alo la masanga anatong esopio pu ama sa penin pu kaji langa to hi pu Seikholen Touthang branch manager yuko bank tutua tong ahin abana hi pu Tongkhosei Lhungdim tua Retd state bank branch manager na tongahin amani to Seikholen Touthang win tun abanin Seikholen na riu han pantaw hetin tu lai ta thusu kho pen chuala tarik thuma je Manipur news ane kiso Bank of Baroda fraud anom ho ailole adang dang ho hi Seikholen dewe hin ama sa penin pu Tongkhosei dong eng katin pu Tongkhosei na Manipur fraud ho hi tam lang hi banking procedure ailole banking law and practice follow ki bol na hi EPP aling law uma ailole ta bang so thayam ti hi nangin thamkhat ina sei la tin pante ke paumin tua Bank of Baroda news hang ki su pin hi langhara se dinga su ipti so mo ham ai lo le a signature force ki bol ham ipti ham chu ki chi ta sane ki so po na yong le compensation pi dinga no min isa hin kin ka gel da na hi ichi hi a lang pia hi fraud hi check through ki bol le kilomin check hi ni ve thum ve lang ki kai do hi in icha hin alhang pia sei dinga su mem kha chun account ani ting le account na su current account han lang saving he yong le ama to related check ho ai lo le thil ho lo hi passbook han lang ipi he yong le phatia ki koi tu ma sikil le so yong hi authorized signatory ho lo yin soi abola ju ki piding a hin kabat dana hi ichi che ho hi ko hem khat authorized signature ho hello khat ham khan ala do a so hi force bola ala do la kilometer ade den bank hi customer hon ep chu follow hele bank fraud hi lo thayam ti hi tham chagat nel chen la paja ichi a hin ke gel dan hin hisi account hon ting jong le bank hi RBI in guideline api hi tabang mangla ding ti omin tu sunga Supreme Court all dung ji chun masanga bank ho loyin Aadhaar card man te ding ti compulsory bol pa wa so tapon yong la driving license yam ai lo la pen card ham ipam khat mangsa so skill resident certificate ho adi ta I cho zu aman sa wa hon deu hi I cho hon ting o le KYC norm sa kirin benga amon ala ding lo mo lo ju phata su le da ka se banga su thil le lo ti dham che ho ham ai lo le thil dang dang ho hi ki tup ta mi khara ko ya ala do ding te o le hi thel lang hi le angai na hi tabang fraud su hi organization ai lo le association ho hi signature bolding hi alhom pe na ni ham khat thum ham khat te di hin amo lo hi ki thu tua a koi na zu phata ki tup ta la do wa so yong a bol lu te ngol ji ki tup ta koi wa a hi wa hi le ichi chu safety khare hin chu kit lo wa chu itam ta check bu ho yong hi vet diu nga yin vet chil nga yin a ji chu check bu hi ka la khat le hin khat tu bin ka la khat chon da sa da akila do lam helo wa jong da lo hi ai di zo hi khat tu bin ka la chon da sa le da na ki ge la ai wa nga so ban hung ting le itam ta fraud su ting la bong jin ka check
akila do pui ti ani kilo tabang ngum te ni ti achi tabang safety measure hi ji ngai dingin kai customer side ki yoi lo internet ti nagin mo thim om dingin ka ying moi ai chu hi tabanga fraud case ung su hi hilanga customer hola su EPM kha chu ji loading kha chu bolding kha chu bol loading kha ni ki bol kha jo fraud su ti chu ke ma ta san che yong chu customer side lang he tan bank langa yong hi tu la ya de fraud atam na he bank langa yong chu chi law and practice dong ju ya procedure ho follow ki bol lo yong alo le negligence tham khat yong the hin he langa chu ip se ve nom na ne yong chi yong chu again as a fraud so thing le hin involve hi either outside alo le inside jong hi the a bank sunga na tong ha ko na su the pam langang su the aka yong la ni ta ki thwa su the hi cha hi ditam ta bank langa chu amon ate to banga chu check khat chu amount hi ya dai lo le ya ra pra chung lam hi le at least signature chu officer authorized officer ni na bol te ding ti ta ai lo le lang khara chu a che ga yong chu signatory holo ji di nam ti lo hom hi chong chu phata che ngai in ye chu ni chi na ding a hin mo pu na hi fraud solo na ding a hi thing ta se ding a chu a party account ne ho chule bank langa ho ani ta mo pu ne ani ta lin ge lin ka he bao min tun ichi chu check lang ai lo le procedure and follow lang hin tun tu lai bank king system a hin de in internet banking ai lo la mobile banking ai lo la electronic system lang hi a kya man tan ichi ho hin tu chunga su ho ai lo la dang hong tu a ki se do lo wa nga tu lai ta hi mi koi man a ha se do lo wa mi tam pi hin bank account na pa ne ATM card chu expire ai tai na ATM card number in pin lang alo la Aadhaar card number in pin lang je chu update nan bol pi beng tia phone in bol ai ta fraud bol sum tam pi kila do yong hi ilawa o mai cho ta bang la hi tu banking practice pet bol na lai ai je in pu Seikholen Touthang in iti lang de ai he pi prevention iti ki bol le pa ham alo he che iti so the ham ti ho he tam khat nang in holem la chen pan te ki pa tu khang he government in jang ho sa pe nai ta in digital India digital khang ai ta in fraud he alang pe ni in ka hom khan in na khat na chai le technology base ai ta in ani na chunai le manual system a hin azon ka pa Tongkhosei nan sei ta in amain alang pe in uncover ta in la ken ka sei nom chai ha le tu lai technology base thil tam ta ki mo cha le mobile app sa hi in mobile ko na internet banking mobile banking ti ho ver hi customer nom ta ama khona banking system man aki choi the tan na chale internet banking jangam kitan hi cha hen tu lai hi vet na le average a hin more than 63% hi technology based fraud atam tai na masanga chon manual an atamin tu hin technology based lang hin atam the atain ne mang na ki to ya jing sa tain ki po ma hunga complain lob sung bolo yang amin police FIR ki bolong tam ta omin he chi EPT thai ha mi tia le bank duty tia le ama sa bena bank duty chale customer protection chahi na jong le customer ila lu te nga le proper KYC document a kila lu ne tan hi jeng jong le fraud the na pa cho hi jo ka sei no min na hi cha hin tu la hin fraudster ho ti tan tin na ka panan sei bang chon phone call ni ATM bank manager ka hi lo le head office apana his bank na chi bank regional manager ka hin senior manager ka hin na ka yong expire dai tai validity period ka chai dai tai na card hi dai tai an number nin sei pin ai lo le one time password kain thot chin sei pin ti jong omen ya society ding ga society context in ki sei le ho hi khanga panin financial system hen banking financial system hen knowledge ti wat le la dai vin na neo chen jong tu la yong chon ke ko ma company la thum kana
muin one time password api ja POS point of sale account ki debit ta kila do ta chole internet banking a jong one time password share bol ja hita cho somchi dom tan na hi cho hi chukit le athum chan na social media ha man ta win na to lai social media git le Facebook WhatsApp my friendship matam tain her kha lo ben jong friends request in boarding capin ami hidan jake bang chon manager ke email ki ta bank manager ka he ta mi ki friend pia a customer call bola account number le one time password ki ho he la transaction ki thim bola gu cha jong tam ta na chele tu chunga news recent news chi ve na hlewang check lang chu physical fraud lang chu tam themin hi chu ni inam ke nin khan he ala personal ama mit moji ong the hin second asunga staff involvement ong the hin apa aji chu tu la he che ngoi ong hi sign bola ki mo poi jong ma hin hi chu tabang chu sign ki bol sa hi ale khat chu nam motiang le la do a ki fil ama le anu ja ja kai do the jeng chu chu ya le customer ignorance ji asu customer ignorance he jong very hi ja nga yin chule staff involvement di dang lawang chun check unauthorized issue ki bola signature fraud ki bola sum ki kai do nonga men chi chu procedure cho se chu alang pi ai ga aseu hin tin chule ari tabang fraud case am pha la reporting wang sai le amount in a po in na either to local police CBI RBI hidden reporting a ki bolin ja cho thang pia ke ma long gel che le yo society phat cho het the di pen che ya le bank ki ti hin account number one time password pin ki ti hello le account number ki ti bank en ke ko lo he ti ne het the di en het pi dum ka de na cho le thil hi banking product ho he ikila te mon le het chil na ki nei pon het them na ki nei pon ATM nei pio ti le atam san condition ki sim lo ai ta ikila ji nga sign ki bol na ya he tam san condition ipi ham izat withdraw thai ham itm ipiti bolam bank chu marketing he ama ko ma icho ho chu thil chu product chu he a product chu he hoi sia la ngai ka tin chu le safety ding chu de tabang technology based fraud ho he sanam khana loading ka ye le bao min ichi bank le customer le banker khat relation hi head diu chu customer ho hi ani sumne ho chu hin bank ho hin kitchen pi a hin ala hi chi achin pi ho chu customer ho mit mo ji ham ala aching ho chun hoi ta achin tip tup lo ji ama chu hi chi ho ta bang su a hi ji chun hi ta bang akichin na ringa he customer khat le banker khat chu agreement ane ya hin hi agreement alo la hi ipi condition a chu amani hi sum kitchen sa ham ti lang hi ut Tongkhosei Lhungdim an se ve the da ti chu customer bank responsibility customer hi chu sum chu ya chu ichan ge ya mo po ne ne ma ho chu langkhara se de nga chu i hon idea ai lo le mi pi hon i gel wa adi lo khat chu benga sumum hi government sumdan ai gel pau hi chi adi lo pin khat chu hi ai chu beng ho hin i pi ham branch khat ai lo le beng su a hon ding ting le mi khat chu na de ya beng su ki hong thei lo ya hi i chu reserve benga registration ki bola a terms and condition in mayo se bona reserve bank in hi condition hi alhin teng le bank ke hong thei de hi ti abona su ma a bank ang su board of director dang ho su ke ya ai chi dung ja ki hong hin theng ta sei dinga su bank ho hi zapi sum custodian ki ai di zon all in the radio program ma khat ve thu kana sei hi cha ken ka sei pi pin ta se le bank asum ikoi ho hi chi ho hi bank hon aman cha amo ki ve wa hi cha ko na chu portion jaram khari loan a pi wa loi khari saving hi interest a pi wa ai chi interest te ni gap ki ka la su bank holding am holding a akiman cha wa wal wa chu profit hi ai ti chun hi chi head khil ji hin i ho la hi ka la la hin i pi ham
loan chung sang je nga yong hi loan ki sahi on la government sum hi ta ge lu mo chi adi lo ta khat che ye jun be nga mi pi sum hin hi chi mi pi sum ki tup na ding ki ti chu ami pi nang mo pu ne ne ve ti yong hi iki he du hi thu pi khada ka ge le ye jun be hon isumo akoi o hin itam tin beong su min ta san te hi la sum chu abona kila do the te ka na in America beong phasa khanang bo ma sang kharin hi chu lai ta hi pitim ta le amo hi a beong hi sumum lu si hi fraud ai lo la thil dang danga tam ta ong si pha din mi usin sum la do de go la boi tan a beong in a pi u ta pon hi chu phal hin government intervention hong ai ti asu reserve bank ki koi lo na pin ta ong su itam ta chu ichi mi pi sum koi dungon ki tup tan koi the nan te ta san na zu government na koi sa hin ichi ta san na so aman te nga mi pi hon sum i pi ham mo sum chu mi pi sum ki koi chu nung la do den gut te ngai le ichi te lo sun government intervention hong ngai angai lo na pin ta chi chi ki pao men beng a sum ki koi ho he a beng na pe yo yong lo yong le guarantee government abola ki koi hin da hin ya chu beng ho yong hin hi chi mi pi suma koi ai ya chu dan chu hoi ta ju ya mi pi ho chu a pe ding adi pa chu pe thei na ringa na to ding hin adi lo pe kha la fraud ki ti hin ane ho chu ki pe le fraud lo hin hi chi sum chu beng en e ho mi pi yo sen sum i koi kho mo beng ko mai ko yo chu beng en e ho ma ko ma pat chom na ringa loan alo la advance IAP wa hin hi chita bang chu e ha Kuki society a hin chita bang facility ki tan te chan wo ho hi la ji yong e nai po win hi chilang a chu chan ge ya e hon e la theu mam ti hi milun Seikholen Touthang tam khat hi chi facility lang ho chu tam khat NCP le ho tu e ho dinga Kuki society a dinga pat chom na he ham tin ka ge le ki pa me zawin kapa dan sai tai bank le customer relationship chule a purpose of bank cho purpose of bank kitele public fund lading chi cho for the purpose of lending na loan na holding chi ke bank ka duty hin hi cha hin tu khangin government in jong average thang pya mi hi India chu khan tau na dinga he a poorest of the poor weaker section jong focus about time na tu amo chu develop hi lo le gam so khang tau de lo tha khana choi overall development growth chum the lo dia cho bank private ni ha ko na chu nationalize hong ki bol hen na government undertaking an bol hen na hi cha hen ama no power an nei tan na tu hen he thei ding en personal loan ki to dang retail loan na ho ai ti le alang pi mi nei zo ho businessman ai lo la service bol ho he amoy chan wo achang ta win na ai le e ho adang ho to na nei lo income nei lo na anoi langa weaker section taw te chilang na kiom tain e ho chan wo ding au he government in scheme tam ta se min na ga he the pin ning a cho micro medium small enterprise no yang ke khai la tu la ya achi pen mudra ki ti ho na PMEGP ki ti ho he hi cho hi without any security thousand na collateral security without third party guarantee up to 1 crore entrepreneur kha hin ding a cho loan la the hi kati no men na hi chi he thim po ven tu lion neu cha in abong loi loan ne la ve nei le isaji ta po ve nei le cha hin kita trust tin ta pa he me nga dia thupi pen honesty integrity thousand na hi chi am ji lo teng le e ong loan pi ding ong hi ilunga ta sit na ki nei jin na chong le i chen naw mun jang hi bank atam zo hin ki hop so lo hin yo thing lau mi te cho tam zo banking system financial system hi aki mu zo pon ki chang zo pon ki ho lang de kho ise ya le tang po pi chi de nga chon ni khat lu ne na hi cha loan ga thum ding ki te cho mi jang ngap chat lo hi pe ngap chat lo hi no chi tham ta le government of India hi ta bang initiative ala theyan po do ta le ichi itabang loan la thei chu ipi hamna chom na ka thei poi mudra ka poi na up to 10 lakh kila thei hen na guarantee jong ngai pon lang khana security jong ngai poi na suppose ke bang jo sam chat thêm phiang la ka la thei na ai lo le
workshop hong the ke yang gari sim them ke yang le bank ka banker ko ma ka cha ke la yang the na security ma cha yang ngai lo hi ni cho he them ko hi chung cho na chun bank hin government of India target RBI target nei pe na agriculture loan ki tho jong pa na che in tin agriculture lending hi target fulfill lo lo le penalty hin la hin na RBI possible na la hi ja he loan lang hi ti tiang le ho tam zo he service nei lo te income nei lo te hi ji ochon e ma own business a ko na self independent hin na ding hin micro small medium enterprise agenda jong min na hi chino ya ki khai chino ya he tua achi pin te taw te na he thei pe na mudra ki ti pen ai lo le PMGP ham ka he po ai lo le chi choi le alang khat in amin chum ta yong le direct nga ai ma he na chi nai nian mi long thieng hi mi ki ta hi le wang chum beng in up to 1 crore ge cho as per RBI guideline no ya without any security guarantor na lo hela loan pe the hin e ma ki sim do the he ti ba cho ka sem no che e chung sa nga he ken yong ke experience khat so menga na kan to la ya e ho ti da cookies ya te ho e wang set nau he e ho chen na ga ma he branch a ke hon lo ye yong he tam lang ai e chu branch a ke hon lo wa le mi kho mi gam la bank khat loan khat gadal yong su thila sa ta ai e che lang a he EPT le EP kilo le mi pi yo se he bank he che ta bang facility la da the he aum the dam te EPT da idea na share no mom le and share ba the da ki pa men tu lagin ban hen i wang pha bin bank he expand on ki bol che Manipur on he the de gen monjo sa bank district jo sa bank on tai nen la this an bank block atam na lai na an bank block ti cho block ma ai wa nga bank lo na government fund ma disburse boten le hi thei lo bank cho intermediary khen na bank am lo je cho mo long direct na beneficiary ko mi som hi long thei pon na ye chon bank ma le khan to na khat na nga hin plus hi chung cho na chon i chen ding a lom government in na e gon pi cho hai ta 100% am mo na thei institution khat na hi amun khat na hi cho bank mun cho he pe den ni ja he ho civil society ho he i ki lung to ngai jin demand bol ngai jin lekha ji ngai jin lekha se ngai jin na chuban ken na jong i chung chon hi lawa cho RBI jong office nei vin na secretary ko ma RBI office ang letter na se the hi civil society ki lung to le hi chung tu chung yang chon survey ka bol le vin khau pum le sanapatia pai pum khulen ke ti ta ang gam la hin na hi ja la ko branch funding anti proposal bolo chon kanom poven ai wangin civil society initiative ha ta la ji chon under secretary pa chief secretary pa nyong nampun ke branch on nei sei pi ta ven to he tu kum songa he hon do te te ngom ki ta hi choka yela le an bank block itam na lai ven na I chol a hen e ho banking khat chu banking ai lo financial system ai lu thei na ding o chon civil society hon phata en leader hon na ki mu pi le alom ma I pan na thei ba cho bol le hat beng nong hung lu nin te ti he ka thang e khat bank chu lang khat a se ding a chu bank area ho injo a e khat kawun an se banga chu service area nei a service area na cover lo wa loan pi chu ha ya chu amuna chu bank om lo wa le boy hin to asu civil society lo le gam sunga dinga adi de mi pi thalanga ho MLA ham MDC am mon initiative la nga yin sa hin tin ta se dinga su bun chum chuma branch a kanom na ta banga beng hon ding branch hon ding a yin asa na ke as minister ho elo MLA ho local MLA hon na ta aboi bi ka he ita su CM through a ki bola ye su Manipur a he aboi pen ta security mundang a khoi la min beng ho na single barrel chai khan jong anga thi ni ho ga ma su police nga hin security point of view fa la government involved te nga hin ai ti ya su beng hon ha na hi security su hin security yo nang hi kangpo pi branch ha kanum la yong ka her khat su agreement dung ji ya su Manipur police ho na nga su
alo hi 50 pi dam khat pem khot khai ti cha chu beng in a pi ding ai lo government a pi ding hi ai chong su lang khara se ding a chu so ta pen ding ngom ji a boi na ngom min hi chung so na jun tham khat ken mi pi ho ko ma request ka bo nong su to ai he ding ngom chu beng hi mun khara om ti nong i su boi i su boi yu sun ipi ham e ho personal pem khat interest me as mi pi ding gel lo a ipi ham mo ji su boi ham bank staff ho mai lo le remittance chi na wai pem khara i su boi ho hi ai ji te le hin be ho lo hi lu mo om thi lo hi gam me te ding a ai ti sun gam ni te mi khat le ni phal lo ji ham mai lo le mi khat le ni thil su si ji chu ni wang si ji hi ju ni so yang hi ko ham mi pi hon so yang hi pata het thim ma cooperation ni pi lo wai le a beng su sei hoi tin hu hong yong le hi ta banga ji su boi te ngo le pot do tho tho ki te ti chang kan pao men hi che inam sung wa he development ki ta ta khan to na langa hi hen ade de Kuki society he hen government in sum free an pe se inga wa development Lhungdim itio hi ai thei lo hen mi ga ma hi bank khat hi kon do ai le kum khada budget alok pe na 10 crore tabang chu hom do dinga bank branch khat chu target ki pe ju ya hi chu agam sunga dinga development dinga alo la khan to na ringa machal na ringa ha chu na sata ki thop ya hi chi ki thop pi the bank branch chu ikoma om na thading atmosphere continuous atmosphere chu ikoi thei lo wa le e ho ikibol ikisu mo na u khat ai chu ta putong se dan se banga chu bank branch hot nom yong le security om lo la hong thei lo security ko ham e ho chu ik jat ya security om mai ame pi chun cooperate pi wa le security ngai lo he kin bank ana ka to lai chun ke rau bitra ting noi mi hodim te la kana branch kana hongwin security lovin ran ka bol the ai chu thing noi mi ho jong chu ik help pia he chen ho gam sung phat chom na ding he ta ise ya he amon I ma chai su lo chi to is da bang chu in nei deu ngai e ho society ai ta bang chu atmosphere chu ikoi teng le bang branch Lhungdim bang branch om teng le development chu government a se a chu iki depend wa le he the lo ri bank side langa yong chu corporate side langa financial assistant ho akona khan to na ngom de ti pi heading a pha kha da hin ki pawmen tun amana chal ke do tin tu ade a tu chung ikeu lim nau hi fraud chung chang ai ye chun alas ai lo la pi te ha solution lang hi ga se hotel pu Tongkhosei en che hin Seikholen lang hi che fraud lo na dinga he bank customer khatin ijan ge prevention ala thaya alo le banker khat chun jan ge prevention ala thayam ai chu banker chu prevention ala the ala lo wa he le fraud jinga he le banker chu ama individual achunga punishment ho chu chong ma hin ama hiji chu banking fraternity banking society chu min setting a hi ya chu na sata banker sa ala de ho le customer ala de ho chu khat detail de win fraud kit lo lo na ding prevention lang chu tham khat seo nan phan te enjoy yong sun tham khat kan ta langin che ho ai lo la thil dang tong ho pata koi tu di bi ho chu ka sei nom pin ta chu hi le tua khat beng che ho loi hi ai the chana sign sa blank sign koi lo ding hi chi atu pi pen khat chu hi aji chu I ho hi awareness ne lo ji hom ipi ham chu ka ha pon be ho che ho sign sai koi naw hom ji aji ke le be nga hin che jong hi niu min bearer check order check niu min bearer check pa hi le lang khara chu promissory note ti dham sum ta bang bang dai soi na kai ka si choi na ke la the sum choi pa ade de aman ti bang ai ti a chi bearer check pa hi tham khat phata ki tup dewa maintain bol nga in
fraud khat seilang kampu pi kom lai hin khat pa khat hongin kai ko na suma ki kai do eti ka checkbook yong su ima serial ta kam na hin a serial no ke poi ai la koi na pi hom complain hong bon manager a kom lai hin ka ba na hi le a check hi a chai na lang khat ong ki sat la hi ai le heading khat chu ichi mihim chu angai na chu ei ma ichi a be nga hi sumila te nga le hin mihim chu sui chu ki bang chat ngei lo hi perfect lo hi a flow dan chu ki ve a ita chu ki pi ye hin hi chai ka ba dai la sui jong ki bang chat ai ka po da ka ba sai na check bu hin choin ka te la check bu han choin ka ba thana la sui chu ki bang chat ai ai le a sui chu ki bang chat din a check ye man sere la ka mangai ti wa chai da lang khari a chai na yong hilo ka la khari chai na kon khari ni ke la do hin ama na ve ve in ai chu be nga chu bearer che gai ba cha hung hung sui ki lai chen aung la do yong chi hi ta ka sei pan chen a koi ma dang ai po na sa a cha pa ni sei de he po ai ti chu ka sei dom ji chi che ho yong hi thing ta sei ding a chu phat ta ki koi tu ma ngai in iman dan jong su ibat ting le che yong se lip thing nam ti ho yong hi lang khara beng ni su a bo jem jong le tu lang hen le ikhara request ki bola na personalize check hin chikil le request ki bola pu sa hong la nei ta lang ma sanga je be ngai su ki bola che lai ngang se check li bi ling nam ti ba nga yin order check ki ti kha jong ki den order check pa hi le lang khara chu pay sale for order ki ti hin hi chi pa hi tham kha security om di bin ai chu ala chi holo chu any bearer la the lo hi anu langa chu item ta account nei pa hin verify and bol ngal lo le account nei khat security ke la verify ki bol sa ke la in thil kha re tan isa hin tu lai khanga hi electronic khang ai ta ji chen ai the ai le sms la di ichi ki koi te du ka de bank a hi ai ju to ai hoi kyon a te to chu church account ka nei bin I jong ko sms la ka bol hin a phat na chu item ta check present ka bol te ngo le 50,000 1 lakh ti present ki bol te le SMS a lot hungai check hi adi present ki bol tai hi chu ni chi item ta non present na bol le gang ta stop in bol in tiu an se ju hi so ta bong ki bol an lang le chanen fal fraud no su ki check jong tham tin ka ye le a jikil le abana ka sei nom chu e ho in fraud hi asu te nga he le saving me mi asu da ni ye le loan ang su ti ichi loan a fraud su ho hi tun jong he win India sung Indian government tu a he akiboi na pin ta yong su to a nirab modi hoi lo da maldia ho ki to lo hi lang khara se dinga ji EPM ju ke pon political involvement ngum me thi pi ngum me thi hi yong le isa hin thing ta se dinga su hi cho hi yong hi ting le beng langa beng mo po ho lo hi EPM political boss ho lo yin pressure a pi a bo dong hi me thi tin ai yong le isa hin thing ta se dinga su amo su beng lang ho hi ding ka yeng mo ne beng hon reading procedure of pata ji lo ji hin alang khana chu mi impersonate bola bol loi jong om na atam zo hi tabang fraud ya su ti nga hi le lo na hi le amo so ji pon lang khana chu party outside to inside to atam zo ya mani ke ko ba su ji alang khana chu inside jaw lo be beng jaw lo be su ti chu saving a hin lo na hi la tam zo 90% tabang anya involved tabang ka he ale che ta check ho akona limitation ho hi tham khat ya chan ge chu ke la thaya case ya the cha ko na che de ham te ho yong tham khat se ge the ai thaya le lang khara se de nga chu a limit hi om lo chu tu a hi is a name tam ka pon masanga chu le saving limit om lo hi current account om lo hi tu lai multi city che lo thil dang dang ama personalize che ho bang hol hi ja ki lo the di home branch ja la the ding non home ma ya la isan ge la do the di ti ho me ai cho loi hi ka sei lom na chu fraud so na lo ding ai to hi government in agel ppn ta chu hi le ai the ai le case transaction hom sa ding account through chi de ti chu ai the ai le item ta thili so ali ne mon li ne la bonin account pi che gi su bol bi le se ti pao me ton pha yong chai na lam tan tin ku se khu le nen che
tu lai a dia electronic banking a mi pi te ho fraud a la lo na ri wa pi tam khat advice na bol no tam khat in ada pa jong an seitan na ki se han hi le tam ding hin na fraud chung chang he thiam thil neu cha hi po en thil zat fraud ki ti jo tel tam ta fraud ni non fund based song am ta na wa fund based song am min chung chona chan to customer a hin na sei ka pa na thang pin an sei ta in fraud pa tu khanga hi tabang electronic digital india hong si phan hin to like cashless transaction boarding ti bank jong ka dai sang pe no hin na customer khat chu account na la compulsory a mobile update board te ding mobile zaw lo hi declaration khan ki packet hin na e bola declaration ke lam tia le khunung le ham ta hi tabang a fraud am tiang le ka mobile number ai lo le hi chi hi ti hin message chang ta ne ti ho lo na dinga prevention la na ding ne kyo hin tu la hin mobile pi jo po nge ti ho yang hi declaration hat kala ta win na chi cho ke la lo wa le ai tu la hi digital system ai phan hin sum transaction ho yang hi thang pi tam lo hi cashless hi ding pa he ki tal ye dai ta hi chia hin ai thaya le account ne hon mobile he hiala jong le beng ak chia hai ta he sa chole update jing ke nga yin na song le fraud ni talawin ka sei nom khanam men tu lai i boina pe no he ho ade ho society ai mi te beng ai chi wa le ni sang sang hin a ki no khan na account hon ni jong ni khan ang ki khon do jo lo hin ai ma mi dang a sia le bai ta an khon do jong na ai lo le ATM ma suma la do la sum kik ala do le account ke kat ta account sum ke kat ta ai wanga sumung po talo cash dispense talo kita bang resolution no hi mechanism a hepo win na amu anga na nga win ai la abang sum tu changa unclaim hi tam ta ma hin na hi ja hi chong hi tam ka sei no min na a fraud hi talo win common problem pa jong hin e ta bang platform khat in eva ilung kalung ya kan siang cho e society mi tam pin phat chom na nei dang cho ka yin cha en na ba ji chon ai thea le ATM transaction fail ki ti pa kho fraud na hi po en abang in fraud en alam na kompin hung bol jong ma hin na sum kala do ale sang som ka kai do ale ka account a maina sitan sumang do poi lo hang lo yang amen hi ta bang cho koi ta bang kazat kanam chan pi mi ten na to kha wa le 24 hour ai lo sunga win lang balance le check win lang hi sunga cho refund ang lo wa le nang ma branch sa chin lang na claim bol la chan hi cho within 7 day a bank in refund a bol de hin ai bank in ni sagi sunga refund a bol la wa le penalty na la hin na ani si 100 rupees bank in penalty ki penalize hin hi jong hi ai ma customer khat bank customer khat hi ale i right cho ne khat het din ka dei ka pha ka sai na chele bank ang hi hon account ki mo hon min transaction ni bol po win hi mi banker view point of view a cho thian ngai cha te mol hen transaction ki ve ai hin na lang pia transaction bol lo win account ki mo hon win chu yo ten la sum tham khan ang lo te ang la do te ngol le KYC ki tin na beng ho ki el le uji ngai ta ni khat veang ka pi nei ta lo ham khat veang pen card ka pi ta aadhar ka pi ta i bola chu tua sum kala do lai thei lo ham ti pa he poison ong ling ke in na hi chong hi he them po win account hi nei wa le regular transaction bol ngai jin na at least 3 month kha poi 6 month kha poi transaction khat ve bol ngai he chon a bol lo te la kum ni zo teng than account he debit free sai tan na sum lut thaya ai wang ki kai ke do thei lo hin hi chi teng la hen i ko ma hin hong ji ben lo ha long tam ji ben na account ko hana document ka pi leng sial ta sai pi tia twa ke ka pi ki dham ti jong na la ji han hi ji as par RBI guideline no ya cho do hi ta dormant account te ta ti na hi cho jang hi be yan activate ki mo bol thei lo ai to mi chia ko na he bank and fraud na bol thei na bank ke ma ta nyong hi chia ma account cho adon lo pha na cho activate ka bola fraud ka bol thei na fraud ka bol ten la ama chu nga mo ma ya pui ri hong ding ki ta bang ho thei lo na ding a chu banking ngam he ai thia le regular transaction bol jam mo ten update heu te ti cho na ke ma experience tong ri ya cho kan se ham kha pa min don phat yong chai tan tin ki pa ben pu Tongkhosei le pu Seikholen apartment tam ta hon nan kai ke hona ji tu ni teo lim na la hong lon
ang ni chong yang patu ke sein tunya Impact TV Kuki edition Seikholen now chu hi chan tan tin ki se ho yo se chu mi te ho dinga tham khat pachom dem cha ki se hin tun pan chu chai na hen tan Impact TV Kuki channel ve yo se na bon cha vin wang pa